30 July Koktishala, Khorokchuku Adongrokno Tuwi, Khazakha Ampi Press Club, Aro Tongo Khumulwng Press Club, Ribon Kesak Rawi Ampi Press Club ni Doglamna Phiogui Rekha Khumulwng Press Club ni President Ongsumoy Deborma Tei, Secretary Ronjit Deborma, Ampi Press Club Khazakmani Pandawa, Songchajakha Tripura Indigenous Peoples Press Association ni President Gutam Deborma, Organizing Secretary Brajagopal Deborma, Finance Secretary Shekhar Deborma, Tripura Photo Media Association Secretary Amulya Deborma, Vice President Khapur Deborma, Organizing Secretary Porashmani Deborma no Khobui Dalbidal Kokthum Bedeni Adongrok 2023 Nishime 2026 Bisik Thamni Bagai Khazakha Ampi Press Club Sith Moy Koloino Songchajakha Ampi Press Club ni President Roton Koloino Songchajakha Secretary Assistant Secretary Dev Kumar Koloi Finance Secretary Jeblun Koloi Organizing Secretary Liton Koloi Koktishala Ampi Press Club Khazakmani bai Amarpur Bakastini Koktoma Thumnaite Tongkosong Lukorokni Bisingo Nukjakha Khatongmung te Tongthokmung Puilana nangni Ampi ebayang Amarpur subdivision ni jotono sunglamsogo sung Khumulwng Press Club ni sinloge tini sopaijak TPM ni adong song te tipani adong songo Puila 2021 no jepro sini Khumulwng Press Club Songchajakha aprun simino sungwan sum dongje aste aste khai truk khainai sini branch bahini sungdoma Khoroknai ke abahini sunu goje hasteni abat Press Club ni bahini joto district no dongni branch dong abahino sini Khumulwng Press Club le jeto TDR edition androba sungbo truk khainai joto subdivision wise sung Khoroknai ke tini sedang puila branch sung tini dong neuro sengkha Amarpur subdivision andro Ampio erpore somoro ni laibai thanai KOKBOROK bahini thanai KOKBOROK ke khayo je amoni bisingtei sini press ni bisingtei sini media person ni bisingtei jeto para phasing sung branch follow kaba sini Tripura sorong ni jengzal sini Tripura sorong ni tamomusong sini Tripura sorong ni asol mangkli pura terep khainai norong bisingtei nai pura Tripura hostoi pirjaknai Ingke mohai pirjang ni bisingtei no sentebo aste sini members no sengbang chesta khainai sini activities bo sunnaraknai senga gamdino activities seng sports te social activities aboni maidome sentebo gobang no sung Khoroknai te sini media rongno bo sunlake to khaiman sini haste ni sarkar te sini sarkar borong bisingtei no request ngai ni norong ni je munglis ang Anjuru mungsaklai yang guys musina namon nor bisa bersama kaki sawo. Puila President Songchajakha Setmoy Koloi. Secretary Songchajakha Roton Koloi. Puila nang dalai ke hambai maro sini Amarpur subdivision. Ebaro Ampi Amsani Koktoma Thumnairok Sungtini Belai Kapal Kaham ni Mano Truk Sung Himai Tongman Abono Proof Sijaka Zorakai Shavo Sini Tripura Hastevo Koktoma Thumnairok Sini Dopani Bisingo Kuri Khorokchuku Tongmani Truk Abutabuk Kini Tripura Sarvi Bisingo Raja Khoraguli Simia Raja Khoraguli ni Kadarong Kuri Tabuk kami Amsani subdivision ni district ni Koktoma Thumnairok basawi phaimamani bagai obviously dokhani sini society ni bagai dalai ki kaisa improvement ni mano ini je Songchajaknai rok Adongrokno sini Khumulwng Press Club Khumulwng Press Club actually abo Khumulwng Amsai no Tuwi Press Club sini ya Khumulwng Press Club ngangkabo Tripura sarok no Tuwi Agartala Press Club je tongmani abo gangke Tripura Press Club phana abo Agartala bini rajdhani mani bagai bini capital mani bagai capital ni bumugino Agartala Press Club nei aro sarat Tripura ni joto journalist no Tuwi kaisa Press Club ni sini Khumulwng Press Club Agartala no karei bo Khumulwng Press Club songkana nangmani karon gangke Agartala Press Club ngake general ajagao wanjeri Tripura sa Khorokcha joto communal joto dofani borok dongo Pheba sing nugui mankha sing
Au Agortla Press Club by Simi, Chini Tripura Koktoma Thumnairo, Government ni facilities Mantani, Sing Kashate Gesha Suba Laikani, Sing Chini Community Bishing Hotel Koktoma Thumnairo, Bangi Paitanibo, Au by Sing, Kasawi Manyanito. Our Bagation one shocker, Chini Tripura Sani Bagi Kaisha Alada, Press Club Nano. Abo Haikisung Dui Hazar, a Kuishono, Tabuk Tongnai, Hapang Nosing, Chanmong Tishaka. Jeng deputation gaka jeng borokno koimung yakharmani yagulo Agortala Press Club no sorkari bebe gusna khaijakmani haike Khumulwng Press Club no I obo Tripura Sarokni Press Club obo Khumulwng amchai tongnai rok simiya joto Tripura sara Tripuran borokno tei Khumulwng Press Club hingke jeng Khumulwng Press Club mamani pore jeng nugui mankha chini Tripura sarok o media ni bisingtei kokthum bedik ni bisingtei jeng tir kasawi thaimani Nugiano Nugui Manka Lama Hamia, Tui Gurui, Chini Hospital Hamia Gubangma Borok Government ni facilities mania Abohai Muktang Mangpeli Rognosung Sorkani Tani Tuwi Pay Manka Sung Borok no Funugui Manka Tabokai social media time on mobile ni bising tui Tirbrao Shimia, Tirpani Pataro, Northeast, Whole India Amon Kichini Kaisha Koktomarok America, London Peri joto jagao thangai nugnani kaisa sujuk ngi manka o media ni bisingtui nge tabuk o media ni bisingtui no sung dofai yoknani kaisa lama sung je struggle khaitongo sung je joba khaitongo chini joba no sabo nugnaiba chini joba no bui nukhese sarkar nukhese phatani borok nukhese sung hai muksak borok bukung bara borok notice je tongnai rok sara India je tongnai rok borok nukhese chini bagi khanangnani Awani bagi o media chini dofani bagi balai important ngi khaika Awani bagi sing one shoka Khumulwng Press Club obo state level ni press club bo Khumulwng office tongthano obo sara Tripura rajyo ni media rok no control khlaitani obo Khumulwng tongtoi simi possible ya Awani bagi nangkha district wise chini press club khanani Awani bagi nangkha sing subdivision wise press club khanani o press club ni samung tamung nai Norok sengai mano tabu katal khajak nai rok ba tini songjak nai rok chini samung tamong nai ba jeng chini mission tamong nai press club ni mission oro koktoma news sharing khalale jani koktoma nang thumui re phaimani tai kaisa ang thangyan dinner lain obo simia press club ni samung gangke chini professional no jeng thangai narmani nangnai o professional ni bisingtei jeng hapang ni State government ni thani, ADC government ni thani, block ko, eba pisa SDM office ho, chini je facilities tongmaro, obonu jeng manane nangnai. Oboni logi je puru jeng samung sitra tangnai rong iago so prop jago, jeng lasima singsa khaijago, jeng no harassment khaijago. Apru jeng o press club kok sanai. O press club simiya, je puru o press club ni member ngi no samung tango. Oro ni no membership na haro, oro ni kroksa membership Bini bipot ni jorabo, bini sori hamia ni jorabo, bini nognukung ni jora hamia ni jorabo, eba attack khaima ni jorabo, bo sasungya. Sing o press club, Omorpur Press Club subdivision, obo to tongnai no. Sing state level ni Khumulwng Press Club, eba Agortala Press Club, obo ni bagi sing joba khlainai. Tikesha angke press club ni samung tamong nai tebot or jagao jora kom ni bisingo na ang sanani try khainai. Sing nai de Agi Khumulwng Press Club khaya sini sigang Agortala Press Club o sing Tripura sarok membership manani bagi 5 বছর 6 বছর 7 বছর এমনকি 10 বছর খাইবো sing membership se mangraya sing bo jugo Agortala Press Club o thangai executive body ni member ang manai executive secretary ang manai cashier ang manai president ang manai secretary ang manai au dalai mane otor samung kaisa newspaper ni malik TV channel ni malik se जों नुगैमान खा थांनाय बोसोराव जों जेराव Agortala membership mano a jorawo Kodibadi kolomni eba kaisa nami dami news channel ni borok apro se borok 15-20 বছর ni pore Agortala Press Club o membership mano tangi membership malanya ni tuk na ke a membership mangka je government no korupsi reporter nei simung mano government ni facilities of nang sanmani apro nono na jere apro government man chogo tamo sing government ni manai man ga taw truk sing saimana ni Chaitokma
जों सिगांनो दाबो गावनिखौ दाबो निजे गभर्नमेन्ट दै दंमोन रखम के जों कुइलानो जों जे मिडिया हाउसआव सामंखायो जतनो आई कार्ड इशू खालायो ओ आई कार्ड किन्तु बुझाति वैलिड जेसे दिन चिनि न्यूज चैनल चिनि मीडिया हाउस गवर्नमेंट बाय एग्रीगेटेड या गवर्नमेंट बाय एनलिस्टेड या गवर्नमेंट बाय अप्रूव खाजेया चैनल गके ओ आई कार्ड नि एक्चुअली कुनो दाम करी वैल्यू करी अब ओनली कैसे एनजीओ कैसे प्राइवेट कंपनी कैसे ऐसे ग्रुप पर फन अब हाय आई कार्ड इशू खाइमान कोकदा बुझिका जों बाइको जों गाड़ी वो रेजिस्ट्रेट खालामबा माने अब्रमबो जों जेसे दिन जों एनलिस्टेड चैनल नि रिपोर्टर माया प्रेसार नियम हो जों थेफाय मानिया जों गवर्नमेंट नि फेसिलिटीज बो मानिया तांगे गवर्नमेंट ननो रिपोर्टर खरकसा कक्तमा थमनाय खरसा जार्नालिस्ट हिसाबै नुगियाखौ जों आजागाव सगिनानि बागै टाउन नां जों जे कुनो कायसा प्रेस क्लब नि जों मेंबरशिप नांनाय मेंबरशिप माने यागुलो जों गवर्नमेंट नि थानि एग्रीगेशन कार्ड नि बागै बनो एप्लीकेशन या फरायनाय नांनाय एग्रीगेशन कार्ड तामंग जों सोङै मा नङा नि एग्रीगेशन कार्ड नायदि चिनि आई कार्ड तो चिनि हाउस नि आई कार्ड थंग तो कोनिको हाउस नि बुंसे सैजा किन्तु गवर्नमेंट नि एग्रीगेशन आई कार्ड बा गवर्नमेंट अप्रूव खाइजाक आई कार्ड थंग अबो हायरङैको और असु स्तम्भ जा गवर्नमेंट सबनि इशू खायो अबो नों फ्लाइट फान थांनि ट्रेन फान थांनि दिल्ली भवन फान थांनि गुवाहाटी भवन फान थांनि कलकाता भवन जेस भवन फान थांनि त्रिपुरा भवन अबोनि फेसिलिटी सब नाय मान नों आपुतै हाउस नि आई कार्ड गैया नांलिया नों इंडिया नि प्रेसिडेंट फान फाइदि इंडिया नि चिनि प्राइम मिनिस्टर फान फाइदि आ फाइमानि प्रोग्राम नगो नों हाबै माननाय किन्तु ताबो खानापान कोंनिको जागावो इंडिया नि प्रेसिडेंट फाइनांखा इंडिया नि प्राइम मिनिस्टर फाइनांखा जों किन्तु माहाबिया न्यूज चैनल फ्री खाइ तंनाय फानो जों गवर्नमेंट एनलिस्टेड निखौ जों माहाबिया जों मीडिया तंमनि जों मीडिया से माहाबिया एंट्री सेइया बो जागावो थांसोइया जों आबो मान सावनानि कक दं 10 नि चैनल 20-25 टा एनलिस्टेड दंजाक बरकनि शत बरकनि रिपोर्टार्स रक एग्रीगेशन कार्ड मानजाक गवर्नमेंट नि बरक फेसिलिटीज मानो गवर्नमेंट नि बरक बाटा मानो गवर्नमेंट नि बरक फ्री इंश्योरेंस मानो गवर्नमेंट नि बरक जत किसु फेसिलिटीज दं माने मानो माने ताबो वाटार तांजगै दङ बरक मानो जों गंगे मीडिया नि सामगाय दंफानो जों तानि मानि आंगे चिनि आइडेंटिफिकेशन चिनि गरिखौ जों ताबो लामा खर लायजाखौ बाइके लामा खर लायजाख गंगे जों जतनो साइमनो चिनियाबो मोबाइल दङ ठीक आसे सोशल मीडिया एटेन्ड खानायनि बागै आं दाबो कायसा आंनियाबो एंड्रॉइड मोबाइल दङ गंगे इंटरनेट आंनियाबो दङ गंगे आं कायसा यूट्यूब चैनल खुलनाय यूट्यूब चैनल खुलगै आं नाय अम्पी टीवी चैनल नि खुलनाखा आं ओ जगाव भिडियो रना सुरु खाया लामा खानि रना सुरु खाया बु लामा ब्लॉग हेमरक सुरु खाया बाट अबनो जों सायमानाय नांनाय सोशल मीडिया वो कक सानायनि बागै जतनो राइट्स दं कक सामानि आबो किन्तु खरकसा जार्नालिस्टनि कक सामानिया नों ब्लगारनि कक सायमानो नों व्यक्तिगतनि कक सायमानो आबो बाय नों किन्तु नि जे यूट्यूब चैनल आबो मीडिया हाउस नि थांया बा नों मीडिया पार्सन नि थांया मीडिया पार्सन नि बागै जों गोबां लामा रक दङ आ लामा रक जों फलोमा खायनाय जे अर्गानाइजेशन बाय जे प्रेस क्लब बाय जों मेंबरशिप ना हानाय नांनाय आबोनि यागुलो आ प्रेस क्लब नि रिकमेंडेशन खालामथांनि जों गवर्नमेंट खानि साननाय जों गवर्नमेंट नि एग्रीगेशन कार्ड जों गवर्नमेंट नि फेसिलिटीज जों गवर्नमेंट नि फ्री हेल्थ इंश्योरेंस जोंबो माननानै उपयुक्त 10 जदि न 80 टा मान गांके जों 15 टाले माननानै उपयुक्त चिनि त्रिपुरा सब मीडिया रो 15 टाले एग्रीगेशन कार्ड माननानै उपयुक्त के जों आबोनि यागनि बंचित दं दाबो कोनिको जों कंपेयर खायखांके जदि ओ जागाव बुनि दफानि 1 चैनल लकनि आलका भाषा चैनल लक ओ जागा 25 टा चैनल जदि न एनलिस्टेड मानानो उंगै दं गांके चिनि कोकबोरक चैनल कम से कम 12-13 टा एनलिस्टेड ना नांमानि चिनि मानथायनो सारे किन्तु जों चिनि चैनल नि बागै एनलिस्टेड साननानि बागै जों दाबो बयसिनि डकुमेन्टेशन कमप्लीट गरै जों दाबो बाबो हायके इंफ्रास्ट्रक्चर नामो बिसायनायाखौ आबो हाय ऑफिस परमानेंट ऑफिस नांमानियाखौ आबोनि बागैना जों दाबो आबोरनो गाइड खायमानानि बागै जों प्रेस क्लब नां खुमुलुंग तंपि कंट्रोल खायनि आबोनि बागै सब डिविजन वाइज ओ एमपी एबा अमरपुर सब डिविजन आमचाइनि
जे दाबो मीडिया प्रोफेशनल सामने खने इंटरेस्टेड बरनो जों हेल्प खने नांनाय बरनो जों ओइ नों मीडिया या ओइ नों यूट्यूबर सि ओइ नों ब्लगार सि नों सोशल मीडिया से नि बरनो कोनो मते फानो इग्नोर जाखाय सिनि कय नङाबो जों खुमुलुं प्रेस क्लाब नि बा जों आगरतलानि खायने रखनि आंनि हिंगांके ओ मीडिया नि मिसिंथिनो सिनि मानथाय सबथाय सिनि डिमान्ड साननानै बागै कायसा लामा कायसा सुजुग गाहाम चिन्तानि ओ आसे बर गोबां मा हासिं आं पुइलाबो साखा आसे बर गोबां सिनि मीडिया प्रोफेशनल थाइमान माने ओ सिनि बागै सिनि बेलाय गाहाम खरसा जों दाबो प्रेस क्लाब नि मेम्बारशिप रैमानखा किसा जरानि परे बनो गभर्नमेंट नि आइडेंटिफिकेशन रैमानखा आबोनि यागुलो गभर्नमेंट नि फेसिलिटीज अफ रैमानखा आफुरुके आं गभर्नमेंट सानो रिपोर्टर हिसाबै एप्रुव खायजाखा आं तामनो किरिनायबा आनो केबो जोंनो कासुइ मानाय तो दंबा बुनि दफाबो कासुइमिया पुलिस बो कासुइमिया जेबो कासुइमिया डीएम बो कासुइमिया चिनि थागनि आस्र तना नांनाय दा पुलिस रक सिलाइ दिउ जों तामनो तैनाय चिनि सिलाइ केमेरा चिनि सिलाइ कलम चिनि सिलाइ ओ सिनिमुंनो चिनि सिनिमुं तामो जों रिपोर्टर जों जर्नलिस्ट जों कक्टमा थुननाय ओके नायनि चिन थानि बोसक सुजुग गाहाम थाबो तेगिसा कक्टके पाइथागा अंगबनो सानामो समासे जों गामिनि खरकसा रिपोर्टर गामिनि खरकसा कक्टमा थुननाय कुनो मते फाना जिकनिया जों गामियाव दंतबेया दाइबो सारा त्रिपुरानो जों फुनुगुरि मानो त्रिपुरायाव दंतबेया जों पुरा नर्थ ईस्ट फुनुगुरि मानो नर्थ ईस्ट दंतबेया जों सारा इंडियानो फुनुगुरि मानो इंडियाव दंतबेया जों ऑल वर्ल्ड नि बरनो फुनुगुरि मानो ओ जगावो इलीगल नङै दं ओ जगावो सिनि मानथाय मानिया ओ जगावो जों जे मानन नांमानि जों जे बरकनै कथां दनो नांमानि मानियाङै दंखा जोंनो गभर्नमेंट बन्चित खाय दंखा जोंनो एडिसी गभर्नमेंट एडिशनल रां पैसा रहर जागियाव एडिशनल जे डाइरेक्ट फंडिंग रहर जागि आब्रो गोबां जों कक सैमानो तै कैसा हंगांके जों तैबो खाथैजोंनाय कक या हंगांके नायदिनो वान सगै 5 बছর পরে কেন गभर्नमेंट चेंज एडिसी बो चेंज मांगनाय स्टेट गभर्नमेंट बो चेंज मांगनाय आं रनजित चेंज जानो 5 बছর পরে रनजित जागान दंनाय रनजित जेसनल दङ ओ जागान दंनाय केबा खरकसा नेता खरकसा मंत्री खरकसा ईएम खरकसा एमएलए खरकसा सीएम 5 बছর পরে बिनि जागाव दंला साबो गतर हंगे जों दाबो जों गतर किन्तु पॉलिटिकल पार्टी नेता मंत्री एमएलए बरक से रिपोर्टर नांगौ कक्टमा थुमनाय कुन दिन पॉलिटिकल पार्टी नि नेता रनो नांगिया जों बरनो थारनानै नांगिया जों बरकनो कयनानै नांगिया चिनि मान थायनो सिन्थे जों साननानै आं बागै जों खा थायनानै को गिया जों एकता सिमिन कक सैमानो जे नों दंला निनि चेर दंला निनि बरम नों जे बंसुबै दंमोनाबो दंला किन्तु जों दंनाय जों बेरे टेबल केफोर हिमनाय चिनियाबो गरैनै मानो रि गाहाम जुता गाहाम केमेरा गाहाम कियाबा इनि साइ नंनि सेसन फटो नि खाखला बुइ खाखला ब्रह्मनि रक साइ मानो चिनि थाने आ खमता दं चिनि थाने आ पावार दं आं बय खा खैजानाय नंसाबानो गरै गदो इसु नांमानि प्रब्लेम थाइजांके चिनिबो सांगो एबे मं थाइजांके आबुनो उबा काम थाइजानि बागै जों दङ नरनि गानावो जों दङ आबनो आकेबे मुङाव बनानि बागै गोसखांनि जगाबो जों हिनलायनाय दा प्रेस क्लाब ओंगै ओ प्रेस क्लाब मा नायकलनाय ओ अमरपुर सब डिविजन खरबसु यूट्यूबर दं खरबसु ब्लगार खायनाय दं खरबसु ससियेल मीडिया चालनाय दं फेसबुक चालनाय दं बरनो रिंगै बरनो बरक बैसराय कक सालायनानै नांनाय नरक फायदि ओ प्रोफेशनल फायगां गायसा आर्निंनि बो गायसा सुबिदा दं निनि परिबार थांनानै गायसा लामा दं आबोनि लगे लगे नों केबो परिबार थानायनि बागै सिमिया केबो सामुंखाय मानो केबो सोसाइटिनि बागै जों समाज सेवा तो दाबो कोनिखौ एनजिओ खायसिनि समाज सेवा गैया नों अबनि बिसिंथिबो समाज सेवा खायमोन गायसा गामियाव दै ग्रिं दंखा कारेन्ट गरि साता मास गाय दंखा गभर्नमेंट आरनि मेम्बार रक आरनि नेता रक कुनो फानो साक्थार मं नाहारिया आ सामुंनो नों आ जागाव थाङै न्यूज कवरेज खायै नों कुनो जागानि रिपोर्टर या फानो कायसा मीडिया हाउस नि रिपोर्टर रनो कांटेक्ट खाय भिडियो रि रहमा बाय आबो बाय बसिनि लोको हाम सामुं आबो बाय बसिनि सुसेट सामुं जों आबो हाय इंटरेस्टेड बर रनो जों रिंनानै नांनाय जों टुबुनानै नांनाय बिनि टेलेन्ट अनुसारे बनो जों सामुंनानै नांनाय बिनि मानथायनि मोला जाबो जों बनो रनानै नांनाय आबोनि यागुलो
जों बुनि दफाबाय कम्पिटिशन एबा कम्पेयार खालामनायनि बागै जोंबो तियार रोंनाय बुनि चेनेल 25टा 30टा एनलिस्टेड दोङै मासो 4 लाख 5 लाख के बर' गभर्नमेन्टनि एडभार्टाइजमेन्ट मानो चिनी ककबरक चेनेल गभर्नमेन्टनि एनलिस्टेड दोङैनि बागै जों मानिया चिनी चेनेल स्टाफ रकनो जों तनै मानिया 15-20 जन स्टाफ रक जों नागै मानिया बे जों आबनो जों ट्राइ खायनाय एटलिस्ट ओ 4-5 बोसोरनि बिसिमाव 10टा ककबरक चेनेलले एनलिस्टेड दोङैनि नाय गभर्नमेन्टनि मासो 4-5 लाख के चिनी त्रिपुरा ककबरक चेनेल बो मानथुम ओ चेनेल एनलिस्टेड दोंखांगांके बो मासो 4-5 लाख नि एडभार्टाइजमेन्ट मांखांके चिनी बागै तामो लाभ खांगांके बुआफ्रो एडभार्टाइजमेन्ट माने सिम तंगला बले बुआफ्रो स्टाफ नारनाय 15 जन स्टाफ नारनाय 15 जन नबो बेतन दै माननाय इंगे चिनी बेकार समस्या बासिनाय जों साब्रम केमेरा दै दं माने चिन्नको माइरं क्रि तांगै नाबा जों चिनी नगो तांगै हाति क्रि नाबा जोंनो चिनी चेनेल मालिक जों रां दै माननाया फोरो आ नाहार बुंनो जों प्रेस क्लाब दाबो अ सामनो लायनि बागै जों समाय तांजाक नरक आबनि बागै नरक सिन लगी तंखांखांके जों अ 2-3 बोसोर एटलिस्ट जों टारगेट ना हानाय अ दैदु अम्पि हामसानिबो एटलिस्ट 4-5 जन रिपोर्टार गभर्नमेन्ट सिकिउरिटी प्राप्त ना नांनाय उंथुं एबा जों बसखांनो नुगना नांगौ अ नाहार बुंनो जों समाय तांगै हिमलायनि अबनियाबो जों हाय करबुक साब डिविजन थांनाय दिनि अमरपुर बे करबुक दुइटा जागानो हासल बा नेक्स्ट सानदाव जों हाय हेजामारा आबो के सिदै मोहनपुर खुवाई साब डिविजन आवन परे आम्बासाव टीमदा खाजाकनाय आफुरके जों खुमुलुंग प्रेस क्लाब बे आगरतला प्रेस क्लाब कम्बाइन के जों थांनाय दिनि बरनो तुबियानि कारण कांके सिनि त्रिपुरासानि प्रेस क्लाबा जों पुला चेंग्रानाय बरनो कारिनि बुइन्द फानिकारि ठीक आछे त्रिपुराव आगरतला प्रेस क्लाब बाय खुमुलुंग प्रेस क्लाब गभर्नमेन्ट सिकिउरिटी प्रेस क्लाब खायफानो जों सिमिनो अंखरग्रा नानै जों दिनि अंखरग्रा बर फायामो जों बरनो तुबिया नेक्स्ट सानदाव के जों कम्बाइनलि अंखलायसिनाय अपनी नेक्स्ट सानदाव नंगे ते आलका सब डिविजन दङो जों जों खावै सारा त्रिपुरानि जत सब डिविजन प्रेस क्लाब खानाय प्रेस क्लाब खामानि याबुलो अ प्रेस क्लाब दङ साबदा जों खुमुलुंग लिंगै जों कन्फरेन्स खायनाय आ जागाव जों मानखांगांके नेशनल लेभेलनि मीडिया स्ट्रकनो नेशनल न्यूज चैनलनि सीनियर जर्नलिस्ट नो पे फाइ जों वर्कशॉप खायनाय जों ट्रेनिंग ना खालायनाय चिनी जर्नलिज्मनि एथिक तामो जों थानाव थांगांके पुलिस ना बुसु जरति जों सोङैमान जों खरकचा अफिसार ना बुसु जरति बनो आं रमैमान एडमिनिस्ट्रेटिव नानि बिसे पावर दं आबरमा साइमान खांगांके जों आइनो साइमान खांगांके चिनी मीडिया लनो तै साइमान खांगांके जों आफरो फान फायनाय खरकचा पुलिस अफिसार न बनो निनि कक बायना नों बनो नांखांगांके कलम दै थाइदेबै बनो सिथै गुब्रनाय उदुनखे जों मानो चिनी आ पावर दंनि दङ जुदि बो ताताल नके बो जाया सामथाय दंके बो इलिगल दंखांगांके आ पावर चिनी मीडिया रंनि जों माननानै नांनाय ओ बसखांनि जराव आवन बागै वनानानि को गरै जतो किसु प्रब्लेम ना फेस खायनानि बागै जों दङ जों गभर्नमेन्ट ना फेसिलिटी सामनाय एबो कक्टमा काहाम खुमुलुंग प्रेस क्लाब जों 10 घन्टा जागा एलुटमेन्ट माया को अलरेडी जतो किसु डकुमेन्टेशन कमप्लीटिंग था खुमुलुंग प्रेस क्लाब नि बागै जतो किसु नांगमानि फंडिंग दिं बेबांनो कमप्लीटिंग था लुगै मानानो चिनी खुमुलुंग प्रेस क्लाब माने सारा त्रिपुरानि जतो त्रिपुरा सा कक्टमा थुमनाय रंनि आरो कायसे लेंलामानि जागा आ जागाव जों भबिष्यत वाटार टांनाय आ जागाव जों गोबां मानसिनि प्लेनिं रक दङ आबो इमप्लिमेन्टिं यासिनि दाबो सेकेन्ड साखा दाम जानि हाय इमप्लिमेन्ट ट्रिक जों नुगलायनाय जों मुख थांखायनाय तांनि जों आगरतला प्रेस क्लाब सिनि आ जागाव गोबां फेसिलिटी नायनायदि जों फेलाय नंगौ जागा दंखां बायथाक फाजिङो आगरतला प्रेस क्लाब जेकुनो मन्त्री जेकुनो पलिटिकल लिडार्स प्रेस क्लाब प्रेस मीट खायनानि हिंगांके आगरतला प्रेस क्लाब खायफैबे आ प्रेस क्लाब खायफैबे माने प्रेस क्लाब नि तामो सुबिदा हिंगांके प्रेस क्लाब खायफैबे बागै बो हल चार्ज मानो एसि चार्ज मानो आबोने प्रेस क्लाब नि आर्निंग नि दं आ प्रेस क्लाब ते स्टाफ गोबां दङै दं आबर बेतन माने दं चिनी यागो बा चिनी त्रिपुरा सारन बागै एडिसि गभर्नमेन्ट दं एडिसि गभर्नमेन्ट नि जागा गोबां दङै दं फंडिंग गोबां दङै दं एमनकि 15 फाइनेंस कमिशन नि रां खरस खायजे के टिकनि थांमा दं 50 माने
Kenaga kawan semua nama singsa sini kami lama hamia, kiri hospital hamia, dokter kiri hospital tengah go staff kiri nurse kiri, pihak government ni central ni rang paima roke sebaik jaga kiri tangguh, semua nama singsa. Ya apa orang sing mana ni nangai, sing RTI file kena ni nangai, blog orang RTI file kena, subdivision orang RTI file kena, jo to yago documentary jepun sing kalau saya DM no sengan, kalau saya AGM no sengan, bo bad dog atau kubi kok sana nasi, bo yoga lah. Hamzang yakaro ini kata Ampi Ampi press club Chaitokmani borokno belai kena ni kabai Hamzang yakaro, mau kasih sini mani kok sekarang, jadi mau kabai yakaro sini Khumulwng press club borok ni Chaitokma bayi no mahke kabang ma subdivision wise mahke sini TRIPURA social media samung tang tongai rong bagi mahke sengte bo sini je mantai shoptai tongmani je jaga o seng tangi maya ba siwi maya seng jotono jain de jano o simi asugui YouTube blogger khailai tong ofia ba seng sini je sarkar rok ni je manani tongma rok seng sia mahai rok sengte bo sarai sai manai press club khaike enke tam ni himba seng jotono sai mano যে কোনো দফা সিসানানি বা যে কোনো দফানি প্রবলেমস রক আবো সিনি আগিনি সিমিনো রেগুলেশন যে মানে আবো প্রিন্ট মিডিয়া নি বিসিনতেই নো মানে বা সিনি যে ফ্রিডম মানমানি ইয়ক সানানি বাজে কিন্তু আবো সিনি দফা টিপ্রাসা দফা রনি বহাইনো ও সোশ্যাল মিডিয়া রনি বিসিনতেই সেন্তাবো গোबां সালগুরুম গুরুম ন ককথুম কথমা মানেই দङ बे अमाहाय रक देबो काहाम जे सामुं खायजे गामि रक आमचाय रक गोबां मानो ताउ बाहायनो बियाल प्रब्लेम्स क्लाइ दङ जतनो सिनि मानथाय रक सान मानिया अनेक समय सिनि साउस ग्रेसन साइसुं थांरगिया सारगिया सिनि बखानिखौ सानामो संगनि सारगिया आबो कायसे ग्रुप दंखाय दल दंखांके खरनि खर तांपान गते इसे बिनि फान आवन बागे दल कायसा फान बाक्सा जेसक मनाक जरानो फानो bono sal sami mano awan bagino thansa ke tonghan ke bala keno kaham thansa tongnani nango je sinai je borok buskango himjak borok ni yapri no borok ni samlo sing follow khai thanani nango sai malai ne nango keno sini tebor ringnai tebor sinai sini sak bai thango sing torsanai dai sini dokha bo torsanai bono mane kahamangnai jotoni bagino ne ang wansugo khaklai noro boheno already no samung tang tongbayo goma hai kitabu Khumulwng press club je mon khama hai tabo jaga Ampi press club Khazaka tini tebo norok ni je samung ro bahai norok bahai tebo sini jana tebo tor sanai tebo do fawo norok ni bo heno profit nai sini society bo heno o amse ni borro bo heno tebo kahamo je hamia saya je tong mane a news ro a kok tomaro tebo stai nai tebo kahamo nai Tol mili je fan je jaga thangre gya office ro je RTI khaina ni ba samung tangai baksa corruption khlai to kabang ma leaders ro ko bisingo ang saisung ko sare gya ro ni man awar bage dol tong hanke kaisa fan ko pano amoni bage ama hai samung ro khai ke sini society ko development nai sat bai ko development nai ga abo no kon sugo pal baksa ke kha baksa ke o Ampi press club suk sai phai tong do ki no abo na ani quiz mana khak khai ro no hambai ya paro hamjang ya paro no sing saus pe to si TRIPURA sa do fate wo ai blog to hayong ha potro te sini mo man thung jotono hamsa tu hambai melain hambai ini tam nai Sunday ni dorawo jeng joramangkha hasten lukurok bai jeng kerengna bagai tam maba sal kudukmani sini Chaitokma bai jeng Ampi hai amchayo Ampi Amorpur subdivision Gumuti Tripura Ampi amchayo jeng tini Ampi press club Songsai mangkha dai o press club Songsa thano jono chubakha chini Khumulwng press club TRIPURA press club pro chini okra dong song hai jono o Ampi press club no songsanani songsai di bai Okay, haikeno jeng oro Ampi press club jeng executive body jono chongei jakha president Shet Moi Koloi secretary Roton Koloi assistant secretary Dev Kumar Koloi treasurer
फाइनेंस सेक्रेटारि जेब्लुन कलय अर्गेनाइजिंग सेक्रेटारि लिटन कलय ताई एग्जीक्यूटिव मेम्बर दङ एल्स्टन कलय बानी कलय गांके हाइके जनो जत हाइके जनो चंगै जाखा गांके जों खाखायाव जों बसकांगो त्रिपुरा सारन बागै एबा दफानि बागै चिनि अम्पि प्रेस क्लाबनि बखाक्तै जों हामखायनि सामु जे खायमान साक जों चाइटकनाय ओंके ताई बसकांगो जों हाइकेन सामु ताङै दफानि बागै हाइकेबा चिनि तामनै समाजनि बागै जों सामु खायनानि चाइटकनाय गांगा जनो को प्रेस क्लब फॉर्म खायजाखा 2023 इसिमी 2026 3 बोसोरनि बागै आबुनफोरा जों दाइसे अबनो कताल के फॉर्म खायनाय ओके आसुं हामबाय।